الصالحين أينما كانوا حلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها وبرها خصوصا المؤلف في هذا الكتاب الإمام ابن حجر العسقلاني وأصول المفهوم ثم إلى رحماتنا وأمواتكم وأموات الحاضر وأموات المسلمين جميعا خصوصا رجمع بزوجته الملك أحمد خل عبد الله وإخوانه غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nuril mubin habibi rabbil alamin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radiyallahu ankum wa qala radiyallahu wa an Ummi Salamah lan saking Ummi Salamah qalat dawu sapa Ummi Salamah ja'altu ala aini sabiran ba'da an tuwfiya Abu Salamah. Ja'altu ndateaken sapa ingsun ala aini ing atasi mripat ingsun dadekno sabiron ing celak tombo, sabiron ing celak tombo. Oleh celaan ba'da antuwufiya ing dalem sakwise yento wafat sapa Abu Salamah, yaiku Abu Salamah selake Abu Salamah sebine Ummu Salamah, berarti yang di anak Salamah nikah. Mun bahasa Madura man Salama, Bu Salama, Pak Salama, Bu Salama, berarti anan Salama. Faqala mongko dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu sak temene sabiran iku yashibbu bagusaken apa si sabiran yashibbu. Napa yashibbu? Ay yuhsinuhu, ay yuhsinuhu. Maksud daripada lafaz napa yashibbu ay yuhsinuhu wa yulawwinuhu, membuat bagus dan membuat warna. Yulawwin, memberikan warna dan memberikan bagus. Al wajha, ingatasi wajah. Nah, karena beda efek mempercantik dan memperbagus, memperindah dari celak nikah. Fala taj'ali mongko ojo ndadekno sapa sira Ummu Salamah ing napa niku sabiron illa angin billaili ana ing dalem waktu bengi. Wanzi'i lan nyopoto sapa sira Ummu Salamah ing sabiron nyopot binahari ono ing dalam waktu awan. Wala tamtashiti lan ojo surenan sapa sira. Tamtashiti masyitah lan ojo surenan sapa sira bitibi bitibi kelawan wangin-wangin.
wala bin hinai lan ojo kelawan pacar. Fa innahu mongko sak temene al hina iku khidadun pacar. Kultu Ummu Salamah debu. Kultu mongko matur sapa ingsun. Ingsun Ummu Salamah. Bi ayyi syai'in kelawan pundi-pundine suwiji-wiji. Bi ayyi syai'in kelawan pundi-pundine suwiji-wiji amtasitu surenan kula. Qala mongko jawab dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisidri kelawan godhong widara. Bisidri kelawan godhong widara. Bisidri kelawan godhong widara. Dari Ummu Salamah, beliau adabu, ja'altu ala aini sabiran. Engkau sakit mata, laju tang mata beri obat, beri celak pacet untuk obat, celak untuk obat. Nah celak ni kayak sabek ning merepat, karena sakit merepata Ummu Salamah. Keng masa ngacelak gila ba'da an tuwfi Abu Salamah semarena selake subuh ngomor. Waktu selake subuh ngomor wafat, berarti keberadaan napanya mana ihdat, keberadaan iddah ban ihdat, karena orang wajib ihdat nikah iddatul wafah. Orang sekepatian lake wajib iddah ban wajib ihdat. Tak oleh menyanro om toleh tenten. Adapun selain iddatul wafah kening tapi lem jompo. Ki walaupun tak iddah mau nanya mereng tenten sampai ida luar nikah ngebe fitnah ka orang laki lain kita oleh monaslin. Oleh tenten kan kui selake, lemon tandi laki tenten kan kui sera terus. Ah, enggak kakek bambar. Muat tenten beri apa nyaman mater liner. So kira mata ngak mata nak kucing dia model lah. Kanggo saya raja tandi lake. Terus acak macak taruh karuan. Kiano malah tuli paju. Tahu sadai mundur tuli paju aja. Justru nekon utuaki orang bine berarti kurang apa biasa menampakkan kecantikan ya dan orang laki lain. Nah Ummu Salamah nikah kesedaan selake berarti iddatul wafah wajib ihdat. Nah, akhirah Kanjeng Nabi matur kandha Kanjeng Nabi nikah. Katipun benapa ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam debu deka Ummu Salamah faqala innahu yashibbu alwajha. Ummu Salamah celak dia bisa memperindah yuhsinuhu wa yuwalwinuhu. Celak aja bisa mempercantik, memperindah, memperbagus. Berarti kakek tak oleh celaan sebab kakek wajib ihdat. Padahal untuk sakit mata ya Rasulullah, walaupun untuk sakit mata. Berarti dari mana solusi dengan Kanjeng Nabi? Karena kakek keberadaan ihdat ngusut. Fala taj'alihi illa billaili wanzi'ihi bin nahar. Mon kaki au bete merepat jiting malam mamare sekira ada ring tau. Ting malam aku celak. Mon aben cak celan. Sopaje tanya mah adenten ya karena celak aja termasuk denten. Engki sedaja pacet ngaranin celak ini termasuk adenten. Lese tak patekan tul moro kantel beda celan. Moro ketela semuratin mun tak apa teking celan mapan ya kening oce na ada bes grambes temu aslina celang kapi muana. Jadi karena keberadaan Ummu Salamah nikah keberadaan ihdat keberadaan iddah ban ihdat maka tak oleh ngakuin apa celak.
Fala taj'alihi bil laili wanzi'ihi bin nahar. Maka wahai Sayyidah Ummu Salamah, fala taj'alihi illa bil laili, cek sampai kaki ngangkui celak je kecuali ning malam ting malam ah. Wanzi'ihi bin nahar, mon siang cek sampai ngangkui. Pertama, kedua, wala tamtashiti bitibi. Terus kaki nomor dua, cek ngangkui minyak-minyakan. Cek sampai asoro ngangkui minyak rambut. Napa minyak rambut kas sampunan tak oleh orang bini ihdat nikah ngangkui minyak mon sampuan tak masalah. Asabunan tak masalah ngelang kaki kotor. Tapi mon aminyak ni kampun termasuk tatoyubnya mana. Nya mana anyak minyak berwewangian ni tak oleh ngangkui orang seihdat. Orang bini sekapatian laki. Sa biasa sampunan. Mandi kipon mandi biasa atau sa ajalak atau sa denten ben tau sa minyak. Wala tamtashiti bitibi, bentau le asoroyan ngangkui minyak nikah. Minyak apa ila tancu apa ando minyak obu, reng kula tatuan di obu. Tak tahu minyak obu aja. Apa nama lidah buaya, bade lidah buaya. Oh, lidah buaya. Bi buaya na sakale cek lidah na to. Lidah buaya, bodoh sing ngangkui. Bodoh sing ngangkui napa mana cacap. Mencacap mungkin ada bau nah. Pokok si mengandung bau. Kecuali si tak benih termasuk tatayub, asampun, asabunen, asikatan, tak masalah. Saya tahu lainnya ke tatayub anyak minyak. Nah, terus wala bil hinai. Larangan berikutnya kika dinto wala bil hinai ben aja pacaran. Orang ngusut nih orang bini sekapatian laki tak oleh pacaran. Bini pacaran bahasa Indonesia masih tak anu ya tak oleh pacaran. Mon pacaran teh sir-siren, mon pacaran bahasa Indonesia. Pacar neng tanang nih kalau. Saya ngaring para kemantanan nah apa mon anu nyaman. Haina. Ngene kata oleh. Kangkui orang seihdat. Alaki ya bule, ya tak apa mon alaki ya. Malaikat elak cek dia mantan. Apa bongkong-bongkong ni tanang. Wah, citbo citun, bongkong senang baca dah celing. Mungkin ngoda mula tua ada mak. Ia beri kempermaisan je lah. Boleh kayak nggak ada mati melolo. Cek beri kemper. Cek lah tua. Ke pacarna bongkong-bongkong I love you dia rojala dulu tuh beri I love you. Nikah larangan kangkui orang napa sih yang ngelakonan iddatul wafa. Fa innahu khidadun, karena saung guna orang apa caranya termasuk khidad semir. Tak oleh. Akhirnya kultu Ummu Salamah tanya bi ayyi syai'in amtashitu mun senika ya Rasulullah kaula soro ngangkui napa. Terus dan kaula ngangkui papan apa ya Rasulullah? Qala maka Kanjeng Nabi adabu bisidri kelawan godhong widoro. Bade daun widoro nika daun ada bauna tapi menghasilkan minyak. Menghasilkan minyak. Daun tahu ning daun apa mon kanton ya? Daun widoro nih. Bukol. Biasanya kebai paek nika. Ada bau nak yang menghasilkan minyak. Mungkin cacap termasuk. Kan ada bau nih cacap nika menghasilkan minyak. Karena montek minyakin obun rembes. Obun rembes. Setiap obu lanceng itu termasuk rembes. Mon reng bine bagus. Orang lebih nek obun lanceng nika bagus, Pak. Karena mahkota kang reng bine. Bahkan orang bini ngetok obu tanpa pamit do orang laki haram hukum. Ben aurat kang orang bini walaupun ketok wajib bendem nikah. Tak oleh buang ben seroban obun orang bini nikah. Mon bilan gula toman obu gula nikah lanceng. Tampelnya biapa? Rambut kedawan tempeling kon. Keton. Karena ponduk melanggar bila ne ponduk. Gundul buang obun. Setinja obu malah. Orang laki ngobu obu leder mama ngobu obu tato soro kuncir loco tetin iya mun reng bine kuncir bagus orang laki
Kula mun pas tengah malam ketemuan bi ngareng nek bu maca tawud a'udzubillahi minasyaitonirrajim mau setan dedemit jadi iya. Iya kita dicek ngobono Bu, reng lake. Mun reng bine kutu. Seneng mun moda obun. Edu cale obun sini ka. Wah. Nambahin syahwat ke orang laki. Justru mun tadi obu nih ka. Ngapa sih ngepeluntusan. Orang laki gundulan, jangan obu-obu. Kinya biasa na orang ngobu-obu penyanyi. Siapanya mana? Mas Konye, wah gitaris melodi. Obu api datu abu lanceng, kirembes dia nyaman aja. Kanjeng Nabi obun pernah lanceng keng tak sampai lanceng sarah hanya sepundak. Nika pun Kanjeng Nabi mun aguntengan obun tak pernah rasana geger ke tanah obun Kanjeng Nabi nika. Erbu bi para sahabat. Sampai nyaris atau kara para sahabat nika rebuan obun Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, dari koncon obu sampai koncon kriki mulja Kanjeng Nabi nika. Dari koncon obu sampai koncon kriki. Masya Allah. Luar biasa Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nika kekuatannya luar biasa. Dadi mun beda orang ngocak derem Kanjeng Nabi ya umur 50 ngabin orang bini umur 9 tahun. Dari dia menemu kebahagiaan. Mesti orang bini dan mau bahagia mau nemu saomoran 15 mau 20 pantes Arya 9 tahun Siti Aisyah bi Kanjeng Nabi umur 50 perlu eka onengen ning Bukhari Muslim hadis Bukhari nikah Kanjeng Nabi tandi sifat syuyukh Kanjeng Nabi ini tandi sifat tua mon umur tak bisa pacet umur berjalan umur segeme telopolo berjalan tak bisa dihentikan nika pun proses kehidupan saknya mau umur king kekuatan Kanjeng Nabi ini tak berkurang Wak tadi sifat syuyukh Kanjeng Nabi. Kimun sampean umur 50 iya pantas ya tonton lah. Maji Busro umur 50 lemak sebitek. Brin apa? Masih brin aja mau tedung Maji Busro nah. Ngedeh. Lah kan Maji Busro. Tak kena yang penting akibi Kanjeng Nabi. Dari dia menemu kebahagiaan. Lemon Maji Busro ngabin praben pantas praben dari sangsara. Cebri cemo kuat jengit ini busro temu para sopu mohon Kanjeng Nabi ini ketandi sifat syuyukh keliru mohon beda orang ceramah bahwa Siti Aisyah tak nemu kebahagiaan karena umur 9 tahun Kanjeng Nabi umur 50 dari dia tak masuk akal bener tak masuk akal kaki saya tak aja pori mukjizat nih ke Kanjeng Nabi ini kah Kanjeng Nabi ini kok kuat yang tak bisa keluar orak Kanjeng Nabi ini Pak mun sampuyan meteteng sinekah adirai doyur orang keluar Kanjeng Nabi ini bisa menteng aki orang yang paling kuat tanpa keluar orang Kanjeng Nabi ini tak keluar jadi keliru mun bedereng ngocak Siti Aisyah tak nemu kebahagiaan Siti Aisyah ini kesedih bolana apa cak tadi binen Kanjeng Nabi tak bunga kaki jadi remah keraji bi Kanjeng Nabi Sayyidul Anbiya wal Mursalin seres tak bangga matuan lah norok bangga adik manto Kanjeng Nabi kan mau neki bine kake sompek nggak jerengkong aja kake nih benih nggak bisa daripada kingane kate ate perlu neka utara kido orang banyak tapi sama sekali Kanjeng Nabi ini ketandi sifat syuyukh kuhulah sebagaimana orang-orang tua biasa mulai menurun kekuatan sama sekali tandi ada keterangan senoronaki kekuatan Kanjeng Nabi ini kah adapun umur seket lemak sebitek ini tak bisa pambu umur karena pun proses tetap berjalan untuk menuju kematian oleh karena kadin to aneka sekelumit dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nah teti orang bine tak oleh asoroyan ngakui minyak nikah mon tepaan ada tepak ngusut oleh ngakui minyak yang sekira ada bau nah napa ki godong widoro ni kota becacap keneng cacap keneng jadi perlu perhatiaki ni kesampian mon beden di tretan tetangke paenga sampian dengan lakonin ide mate tak oleh sampian ni keadaan namaca anu le kok mau tak bedaan re gero kapi pepeng kok
mun tak bengi sare kentak ijak keluaran montrote ketela aslina nemunen tamu ibe dalam bungkon ada cek nyanyi keluar bereng bekto ngelakonin iddah. Nah, dadi nikah termasuk napa dalil bahwa napa ala tahrimit tib wa huwa amun li kulli tib. Nikah dalil hadis bahwa haram kangkui orang se iddah ben ihdad se kepatian lakeh ngangkui napa minyak room amun li kulli tib. Nikah umum sedajen wewangian. Sedajen wewangian tak oleh. Baik nikah se minyak rambut, minyak beden, minyak kelampi. Napa? Adapun sasa ngangkui wing kita masalah. Asikatan ngangkui serum napa nyamana pasta gigi kita masalah. Sasa ngangkui deterjen yang kita masalah. Asabunan ki pun biasa na bae. King cek ngangkui anyama minyak room. Nah nikah se tak oleh sedaja pun umum amun likulli tib nikah setiap saanya mah minyak room haram hukum kangkui orang seiddah ben ihdad sekepatian laki. Nah dadi perlu paenga iki mun ditretan terus kepatian laki mak den paenga ni haram terus orang bini ngak nikah. Wa anha anna imra'atan qalat wallahu a'lam bis-shawab. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatik wa midada kalimatik kullama dhakaraka ذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا انفعنا بما رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا لنا في ديننا ما للكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقيا علما نخضى بالخير ونوفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر وأنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك فحسبنا الله
ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. فاتح حضرة حبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين، كافة الأولياء والشهداء والصالحين أينما كانوا، وحلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها بر وبرها، خصوصا مهاجر الله أحمد بن عيسى وسيدنا علي خالع قاسم والفقيه المقدم جميع ساداتنا لبعلوي فخر الوجود الشيخ أبو بكر بن سالم وأخي عقيل بن سالم قطب الرباني سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وساسنا شاذلي والإمام النووي والمؤلف هذا الكتاب الإمام ابن حجر العسقلاني وأصول مفرم قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وشعلي بن عبد الله باراس قطب الإرشاد وقطب البلاد والعباد الحبيب عبد الله الحداد والحبيب أحمد بن زين الهبشي قطب المال الحبيب عن الهبشي وأصول مفرم، ثم الرحيم المقدم الحبيب عبد الرحمن السقا والذي المختار وإخواني، ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر وأخيه طاهر، ثم إلى روح الحبيب عبد القادر بن أحمد جدة والحبيب أبو بكر قرسي والحبيب صالح بن حسين حميد أنقل والحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد بالفقي والحبيب جعفر بن شيخ النساقا والحبيب هادي بن شبوكر بن سالم والحبيب عبد القادر بن سنسق والحبيب علي بن سقا وسقا وأوصول مفرم، ثم إلى روحي كهجي جاسم نور سالم وزوجته وكهجي هاشم رافي وزوجته، ثم إلى روحي الجدبة مهاجر وزوجته الجدبة أبو جبرهم وزوجته الجدبة عبد زوجته الوالد أحمد خليل عبد الله وإخوانه، ثم إلى روح أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله غشاهم الرحمة والمغفرة واسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خير وطف وعافية، أن الله يعلي درجاته في الجنة ويمد علينا من بركاته وأسراره وأنواره وعلومه ونفحاته في الدين